Cek, cek. Halo, halo, halo. Oke, saya udah baru aja posting di Instastory. Jadi untuk teman-teman yang nggak dapat notif, mudah-mudahan bisa lihat Instastory saya dan mampir di live streaming. Oke, malam ini kita lanjut lagi PSM ya. Bentar, saya coba cek live chat udah nongol belum sih? Oh ya, udah muncul live chatnya. Kemudian kita tes notifikasi dulu. 10.000 dari tes. Pesan, ini hanya tes notifikasi. Oke, notifikasi aman juga. Jadi mana bitrate-nya? Bitrate kita lihat dulu. Oke, normal, hijau. Ya, aman semuanya. Waktu subatan juga udah kita nyalakan kembali. Ya, jadi halo semuanya, selamat malam. Kita kembali lagi di episode ke berapa sekarang? 17 ya. 17 series PSM Career Mode. Dan malam ini kita bakal harusnya sih udah main di BRI Liga 1 untuk episode kali ini. Oke, kita absen dulu kali ya mungkin ya. Wih, siapa nih yang datang? Ada Hubert ya pertama ya. Bucin Bucin Gaming. Ada Razan 123. Bang kok live-nya pas Indonesia main? Oh iya, Indonesia memang main sekarang. Tapi ya mau gimana lagi? Kalau saya nggak live ya berarti malam ini nggak ada live dong. Ya biarin aja dah. Kalau kalian mau nonton timnas silahkan. Kalau ini juga live streamnya kan nanti ada replaynya juga. Jadi kalau kalian mau nonton timnas sekarang ya silahkan aja. Nanti nonton aja live streaming ini di replaynya ya. Ya udah nggak seru juga sih kalau misalnya udah replay. Ya terserah dari kalian aja. Mau pilih yang mana? Itu kalau nggak salah lawan Timur Leste Indonesia ya. Waalaikumsalam Muhammad Riyadi, ada Niki Yori, welcome. Davi, udah nongol semua nih. Kurniawan, waalaikumsalam. Ya udah muncul semua cuy. Area YouTube, halo juga bro. Bocil kematian, welcome. Jadi kita mungkin langsung masuk aja ke gameplay ya. Mana nih? Oh iya bentar lagi. Ya, wow, bentar. Owen 54 juta dolar Barcelona dia. Dan apalagi nih? Dile Fabrizio Angeleri. Nah, kita bakal melanjutkan yang tadi ya, yang kita sempat tunda itu transfer karena tadi udah habis waktu subatannya jadi nggak jadi. Nah ini dia, kita mau datangkan Alston Trusty, dimana ini pemain yang kita datangkan karena untuk memenuhi objektif kita disuruh sama pihak manajemen klub untuk mendatangkan satu pemain dari Amerika Utara ya. Jadi ini dia rating 70 lumayan lah untuk gantikan Servasik yang memang udah pergi, udah kita jual juga. Dan ini masih 23 tahun, tentu saja sepertinya masih bisa berkembang. Untuk harganya sendiri 2.700.000 dolar, lumayan gede tapi masih bisa kita usahakan. Jadi kita mungkin langsung aja negosiasi untuk mendatangkan doi di bursa transfer kali ini. Masukin SG udah. Tadi pas baru aja live biar saya nggak lupa, jadi makanya langsung gas aja untuk posting di Instastory. Bentar, 2 juta, 7 juta, sisa 5 juta ya. Cobalah 2,5, 2, berapa? 6 kali ya. Mudah-mudahan nggak ngambek doi. Kalau 2,5 takutnya ngambek. 3.300.000. Kita tawar 2, jangan 4 pak. 2,8 lah Sabi. Ayolah bro, silahkan yang belum like live streamingnya di like dulu ya. Tetap 3 juta cuy. 3.300.000.
Baiklah, kita 3 juta aja cuy. Tolong. Terimalah bang. 3.300.000. 3.150.000. Ayolah. Oh, deal. Oke. Kurang ajar dia ngurus dompet aja nih. Oke, itu dia untuk Austin Trusty. Oh iya ya, player swap. Aduh, saya selalu lupa itu. Ya ampun. Padahal tadi rencananya pengen di swap dulu nih pemain. Udah lah ya, biarkan saja kalau gitu. Nanti kalau misalnya ada lagi pemain yang kita mau jual, mau beli, kita bisa swap aja dulu. Iya, padahal bagus nih kalau pemain Indonesia, pemain PSM, mantan pemain PSM ya. Yang kita mau jual memang main di ini, klubnya Doi tadi, klub lamanya. Dia main di luar negeri ceritanya gitu ya. Mau rotation nggak? Nggak mau sih sepertinya ini. Oh, krusial, oke. Saya kaget loh. Kirain important aja. Udahlah, WhatsApp aja. Kontraknya lumayan lama. Oh, dia mau lama banget di PSM. 5 tahun, Pak. Kontrak paling lama. Oke, kita WhatsApp aja. Release clause, dia juga minta release clause 5.800.000. Gak usah lah. Gaji main tinggi ya. 7.700. Clean sheet, aduh, gak usah ada clean sheet lah bang. Biarin aja kayak gini sih. Atau ini saya turunkan jadi 70 aja pas kirim bonusnya. Oh oke, deal. Saya pengen nurunin gaji tadi, cuman takut juga siapa tuh gagal. Apa tuh? Coba cek Gali Freitas. Gali Freitas. Bentar. Kayaknya nggak ada sih. Main nggak ada tuh. Gali. Oke, deal tadi. Pemain baru kita, pemain luar, center back. Pasti harusnya udah memenuhi objektif ini. Nomor punggung rendah nggak ada nggak? Pakai semua ya. Ini aja mungkin ya, Velsianus karena mau dijual tuh. Muhammad Fahri. Ini aja sih Muhammad Fahri, nggak usah dulu dah. Ini aja sih nomor 2. Soalnya si Velsianus sudah mau dijual kan. Kemudian bentar saya ambil ini dulu. Duit kita sisa berapa ini? Rusty, welcome to PSM. Duit tinggal 2 juta.
Bentar, saya cek dulu kalender. Tanggal berapa mulai pertandingan? Oke, tanggal 19 ya. 19 Februari. Dan ini kita atur squadnya dulu lagi. Nah, untuk center back utama udah jelas sih. Rusty karena krusial. Dan Gutawa di bench aja dulu. Ganti Simku kayak gini. Saya coba biarin aja kayak gini sih. Rusty, oke. Kemudian kita next aja lagi. Mudah-mudahan sudah ada tawaran transfer nih. Ya, jadi kita udah masuk di deadline day. Saya kira namanya apa tuh? Auston Trust PQ. Gak ada arahan, media cuma menyorot. Apa tuh? Ya, sebelum doang transfernya, sedikit sekali memang. Saya pikir ada 2 kali transfer gitu, ada 2 bulan dalam 1 musim. Maksudnya 2 kali dalam 1 musim gitu. Tapi ternyata cuma di bulan Januari doang. Siapa nih? Rick Karsdorp ya. Oke. Kita lihat dulu ya untuk top dealnya udah ada nih. Top dealnya itu si Greenwood nih untuk transfer musim ini. Transfer Januari ya. Gede banget dah. Fabian Ruiz ke Atletico, Jensen. Kalau yang terbaru itu ya Rusty. Wih. Arema nggak ada datangan pemain, Pak. Mana tadi Arema? Oh ya, di sini ada Dewa ya, karena udah promosi dia dari Liga 2. Tapi nggak ada pembelian pemain, cuy. Apa yang terjadi? Nah, ini kalau PSIS juga nggak ada pembelian pemain, dia cuma menjual Arhan ke PSM. Anjir, PSM banyak banget. Lihat. Pemain kita yang masuk banyak banget tuh. Marino, Sasnawi, Elkan Bagot, Marukawa, Arhan. Pemain yang terjual juga lumayan, ada Farhan Rahman, Hasik, Talgatulu, Jansen. Yang lain bukan squad sih, tim dari Liga 1 yang lain ini nggak ada tuh, lihat. Nggak ada, emang nggak ada duit memang. Kita doang nih yang terlalu banyak belanja. Lihat tuh, Persija nggak ada. Persib cuman 1 doang, Matish. Itu pun kayaknya pemain free agent kayaknya nih. Oh ampun. Baru udah cek di Youth Academy kita. Ini lumayan sih sebenarnya pemain-pemain muda kita ini. Cuman memang aduh. Kayak ini sekarang sih ada Min Sixton ya, apanya Son Heung-min nih. Pemain muda yang berbakat sebenarnya. Cuman begitulah. Tahun ya, Maniani, Fahru Razi Maniani, Kelly. Oh ini bagus juga nih, cuman 50 bro. Kalau pemain free agent, adakah yang menarik? Free agent, di sini bisa nggak sih? Sebentar, saya coba lihat dulu squad asing, pemain asing kita ya. Pemain asing tadi 1 back, kemudian ini lama banget dah. 1 back, ini 1 Trusty, kemudian Marukawa 2, 3 Wiljan Pluim, 3 ya berarti ya. 3. Oke. Ya ini nggak bisa datangin Canatip. Berapa Canatip lagi tuh? Mana Canatip? Loh kok nggak ada? Nah ini Canatip. Oh lewat pak. Ya tapi 2.300.000. Oh bisa di swap mungkin ya. Kita swap. Thailand.
Atur pemain bench. Kayak gak sama apa kayak GK sama GK back sama back. Oke. Bentar. Oh, bisa. Oke, udah bisa nih. Mudah-mudahan kita genapin 4 ya. Kita ada ini sih. Butuh striker asing juga satu. Makanya saya beli secara aktif. Sebenarnya di episode sebelumnya kita udah mau beli tapi gagal kemarin. Gak ada arahan, media cuma menyorot pemain yang good looking doang. Padahal Ricky Kambuaya penampilannya selama... Nah, saya setuju sih. Kambuaya itu bagus, Pak. Kambuaya bagus. Terus saya lihat striker dulu. Ini aja. Back dulu. Kamu. Nah, boleh sih. Ini si Breno Barbosa ya. Biar dia ini kan pemain home lagi. Pemain youth academy kita nih. Boleh ada coba main di Thailand ya. Terus saya lihat lagi adakah yang lebih baik dibanding si Bakri, Muhammad Rian Firmansyah, Feritama. Soalnya Feritama harganya rendah banget dah. Fullback coba. Iya sih, itu sepertinya menarik tuh. Di ini Breno Barbosa. Tegas aja dia ya. Barbosa kita gas. Berarti 2,3. Main muda ini loh saya tawari. Saya kasih berapa nih? 1 juta aja. Berarti 2,2. 1.100.000. Berapa nih kira-kira? Pendapatnya tentang panggilan Lord Derek dan Lord Dewangga. Biasa aja sih. Di Indonesia emang kayak gitu kan. Lalu kalau ada yang ngelawak dikit mainnya langsung dikatain Lord. Tambah 1,5. Oke lah. Oh, dia nggak mau loh. Barbosa dia tidak mau. Astaga. Ada Salon Klaus 5. Oh ampun. Bentar kita hilangin dulu Salon Klausnya. Siapa lagi yang kita tawarin nih? Oh, Barbosa doi. Builder. Nggak ada sih. Feritama. Siapa tahu doi mau center back. Zulkifli. Ini Junius nih. Teramping. Kalau ini enggak ya. Nah, memang kita mau pertes Syarul Mustafa kali. Memang kita mau kasih aja Syarul Mustafa. Ya mau juga nih pasti. 2 juta. Habis duit Pak, habis duit. Habis duit bro. Ya ampun, gak sanggup bayar gaji kita nanti nih. Tidak mau juga cuy. Kayaknya gak bisa dulu sih. Alternatif ya. Gak ada opsi lain nih. Masa kiper? Kalau kiper, memang kiper Williamshire bisa sih. Cuman masa iya kita jual, kita tukar sama Canatip 5 juta no doi value-nya. Worth it. Baik tadi udah kan. Ya tinggal inilah aja tuh kayaknya sih. Ya tapi lebih rendah lagi dong ini mah. Feritama. Dewangga memang tendangannya kayak gitu cuy. Nembak ke langit. Kayaknya nggak bisa dulu si Canatip. Kita mesti ngumpulin duit. Atau saya tawar biasa aja deh. Kalau dia nggak mau ya sudah.
2,8. Mahal banget dah. 1,9. Saya tetap tidak menyerah. Kasih aja terus 1,9 sampai dia ngambek. $1.900.000. We need little time. Goblok nih. Dia butuh waktu katanya, habis itu sama aja ntar ininya apanya namanya pemberian harganya nanti dia 2.800.000 juga nanti. Ah, bener. Kita atur posisi bench dulu katanya, kiper sama kiper, back sama back. Ini ya, biar lebih indah kelihatannya. Oke, ini mana center back lagi? Nah, ini juga center back, kemudian masuk ke right back cuma satu kan. Nah, biarin aja Sulkifur di sinilah, back juga ada 3. Oh, ini masih ada center back. Ini ada 4 center back di reserve kita. Kemudian nah ini kan ya 4 agak banyak sih memang, tapi memang mau dijual juga. Junius, Syar Mustafa, Zulkifli, Fajar. Ini CDM, ada lagi CDM gak sih? Ada kalau gitu. Oh ini Gitra Yuda. Aduh, ternyata apa banyak sekali center back kita. Makem, oh aja di sini sih. Cam di atas, kemudian RM. Ya ada loh, aduh. Nah kayak gini aja, lumayan ya, udah rapi ya. Oke. Udah rapi. Enggak diterima itu. Dia minta waktu. Tuh, dia minta waktu. Katanya mikir-mikir dulu. Biasa ini saya hadapi di FIFA kalau gini. Mikir tapi ujung-ujungnya nanti tetap aja harganya sama. Gak ada yang berubah. Dewa nggak ada. Farhan Rahman, PSMS Medan. Lah nggak ada yang mau beli pemain kita tuh. Yo ampun, banyak kali nanti. Siapa nih? Barbosa. Oke, biarin aja dipinjamin ya. Ke mana nih? Dia ke Brasil. Boleh sih. Dubai. Gue saya coba. Kalau laku nih kita bisa ambil ini. Tapi luan doang ya. Luan tuban. Itu kita jual aja ya langsung. Gak usah dipinjemin. Iya sih, Brand Barbosa kita jual aja kali ya. Main kalau misalnya laku 1 juta kan bisa datangin Canatip. Atau dipinjamkan aja. Pinjamkan aja kayaknya ya.
Bentar. Nggak usah pakai buy option, oke. Kalau bagus sih ya memang bagus, bagus juga nih pemain Barbosa, pemain Brazil. Kita coba pinjamin aja kalau gitu. Timor Leste defense-nya kayak parkir pesawat. Oh, tidak setuju doi. Waduh. Oke, gagal, tapi nggak apa-apa lah, masih bisa kita manfaatkan. Arema ada masuk nih si Ibrahim Sanjaya. Ih, akhirnya Arema beli pemain juga tuh. Dari Persik Kediri ya. $410.000. Udah selesai sih, udah transfer. Oke, itu dia. Ya, sayang sekali ya ada pemain yang tidak bisa kita jual, cuy. Belum terjual gitu. Ya laku ya. Nggak ada yang mau beli. Kita bisa naikin weak foot. Oh ya, naikin weak foot dulu dah. Ya, oke, bintang 5 juga semua nih, mantap. Bintang 5 semua juga, bintang 5 lagi. Kemudian ini juga masih 4-4 sih. Nih. Nah, gini dulu lah, weak foot di Maniani. Oke, cukup kecewa ya karena Canatip tidak jadi bergabung, cuy. Nah, sebentar, kita cek objektif dulu nih. Udah terpenuhi nggak? Oh, udah terpenuhi itu. Signing one player from North America, Amerika Utara udah komplit, dan manager rating kita udah 91. Luar biasa. Jadi untuk musim kedua ini kita lihat di sini ada long termnya juga. Ini signing youth player to the senior team. Apply them in 10 match. Part of the starting 11. Bisa lah kita penuhi. Objektif kita FC Champions League lagi disuruh sampai ke babak 16 besar, tapi kali ini saya rubah objektifnya, kita rubah menjadi sampai final ya, at least sampai final, kalau bisa juara. Untuk Piala Indonesia tentu saja kita harus juara juga di sini karena ya musim pertama gagal ya, masa gugur di gugur di pertandingan pertama. Udah langsung mulai ke ACL. Ya baru ada di, aduh, baru ada. Ini dipinjam aja sih. Saya masih suka sama Rian Firman. Baru ada tawaran. Oh ampun.
Nah ini udah langsung main di ACL dulu dah pertama. Udah selesai Gavin Kwan. 63 overall rating, oke. Terima kasih atas kerjanya untuk scout pemain. Ezra bagus kalau jadi target man. Pas main GFF malah disuruh lari. Tim Kipu. Ini juga kita masuk ke transfer list kah? Tim? Oh iya, kayaknya Hashim transfer list dah. Ya betul. Rencananya memang mau jual doi. Baru, aduh, giliran udah tutup bursa transfer malah ada tawaran. Dari mana nih? Tim Silkeborg. Banget. 190.000. Kita coba naikin ke 200. 230. Ayo silahkan yang belum like live streamnya di like dulu yuk. Dua 250 kali ya. Oke, deal. Ternyata mudah banget ini. 300 kayaknya tadi. Oh wait. Ini striker utama harusnya si Jakob Sayuri sih, soalnya role-nya rotation, Pak. Bukan Ferdinand. Oke, kita gas dulu Jakob aja sini. Ferdinand di bench aja dulu. Oh, ada tawaran lagi di reject, aduh. Horror official, waalaikumsalam. Minum apa bang? Minum jus bro. Jus apel. Oke ini dia. Oh, apa nih? Akhirnya ACL lagi cuy. Setelah kemarin kita gugur di babak quarter final, sekarang saatnya kita harus memenangkan kompetisi ini. Okay, guys, we'll be wrapping up now. Thank you for attending. Wish, ada hat-trick sudah nih. Oke, here we go. Pertandingan pertama kita di ACL.
Dan di sini saya bakal pakai formasi kayak gini aja ya. Ada Sutanto Tan juga, tapi kali ini si Sutanto mungkin saya bench aja dulu kasih Masuki Arfan. Kemudian untuk right wing utama Rizky Eka, Ilhamuddin, Yakob pertama main dulu, dan di bench saya bakal naikkan Barbosa dulu. RM. Oke. Kiper nggak usah kita bawa sih. Naikin Marinus. Ferdinand saya nggak mainkan dulu. Saya mau bawa si teramping. Oke. Jersey warna putih aja. Ini dia, kita mulai ACL. Bentar ya, toilet dulu. Good evening on what is a perfect night for football. The floodlights shining down on the players as we speak. I'm your match commentator Derek Ray, ready to provide expert analysis. Alongside me is Stuart Robson. And what we've got coming up for you is group stage action from the Cup. Stuart, how do you see this one going? Well, you have to be consistent in these group games. You can't afford to have an off day, otherwise you're out the running before you know it. Anticipating a really good game though, Derek. Hope we're not disappointed. Intrigued to see how their two midfield players cope in there today, because they look very isolated. Yes, they're good athletes and skillful players, but it's asking an awful lot of them. Oke, ini dia starting 11 dari PSM Makassar. Ada Wildan Syarumahik, Asnawi Mangkualam, Auston Trusty, Elkan Bagot, Pratama Arhan, Rashid Bakri, Arfan, Ilhamuddin, Rizky Eka, William Plim, Yakob Sayuri. Kita lihat mampukah PSM memenangkan pertandingan pertama di ACL fase grupnya. Dan Elkan tinggi banget tadi cuy. Waduh. Oke, Yakob, tunjukkan skillmu. Dia ini loh, rotation. Jadi harusnya lebih sering kita mainkan dibanding Ferdinand yang memang ya sporadik ya. Kita nggak ada strike, kecuali mungkin sih jadi kita datangkan Canatip tadi. Canatip Song Racing. Oke, kita mulai kick off pertama antara PSM versus apa nih? Brisbane Roar, BRI. Arhan pertama, Arfan. Good. Yakob. Pemuda tadi Yakob coba syuting dan Holmes. Ada apa dengan Brisbane Roar? Terlalu mudah tadi kita nembus pertahanannya. Untung aja tendangannya Yakob masih di save sama kipernya tuh. Kalau enggak malah petaka langsung. Arfan. Ayo Mangkualam. Coba syuting, di blok lagi. Bahkan Asnawi. Salah sih, saya pengennya tadi ke Arfan itu. Well, I should know all about
while he's been out. Parsons. Because if he hasn't, he could struggle for Escano. fitness. Good pressure high up the pitch. Arvan. Oke, Rashid Bakri. Kasih ke Ilhamuddin. Sorry. On the wing. Ya ampun Arvan. Tadi setengah-setengah sih antara mau ngumpen Yakob sama O'Shea. Parsons. Parson. Good looking ball. Using all his defensive acumen to Ya, cover. Nawi Mangkualam, Rashid. Arvan. Well, this is the day. His debut forthcoming, and it's going Angkat ke depan, ada Yakob di sana. Yakob coba syuting dan robek langsung jantung pertahanan dari Brisbane Roar. Yakob Zayuri 1 gol untuk PSM. tremendous goal. Arhan pas latihan agak kurang nyaman, cedera ringan makanya nggak main. Ini dikatakan sama Rame Romakik. That is so impressive. And the strike could not get Oh, di YouTube PSSI. with such power. What a goal this is. Iya sih, mending istirahat dulu dah kalau memang ada cedera ya, walaupun dikit. Ya nggak terlalu berat cederanya, nanti malah tambah parah lagi kalau dipaksain gitu. Well, the ball is moving once more. How important will that opening goal prove to be? Moving into the advanced position. Neville, O'Shea. oke. Parsons. So a goal kick is what's coming up here. Kontrol bola yang bagus banget dari Yakob tadi. Makik, Elkan Bagat, Rusty, SKK, Asnawi Mangkualam, Promising position this. Yakob, waduh. Well, he should score, of course, but that's a brilliant save. Bagus sih untuk squad PSM sekarang nih, yang sekarang ya di musim kedua. Dengan adanya Asnawi, Arhan Pratama, kemudian juga Elkan. Ini saya rasa mereka Delivery. Well, no problems. cukup sering untuk bantu lini depan kita sih, Well, they must untuk melakukan tekanan. Jadi enak banget. off as they are. Terus kayak coba Olmas. Complain about having won the corner and maybe an opportunity to increase their advantage. Who's going to get on the end of it? Masuk tuh. Wonderful block. Masuk. Ya ampun. Again. Steinman. Well, he's lost the Nah, emang kolam. Kan? racing forward. Eh. Catch them out. Di tackle tadi cuy. Yakob. Ya ampun, tendangannya off target. Terrific attack, but they'll be disappointed about the way it ended. Well, it's good play. They force the error, break forward quickly, and create the opening. However, the finish didn't match the rest of it. Out bro. Effort to keep it in. They look as though they want to make this move count. Oke, Elkan. Nice. Nawi.
Rashid Bakri. Nah, gol nih. Yakob Sayuri. Apakah dia bakal menjadi top scorer di musim kedua kita? Yakob Sayuri. Here's the replay. Watch how he goes past his man with such ease, and it's just a change of pace. And when he gets onto it, he decides to go for power. It's a really emphatic finish, which gives the keeper no chance. So 2-0 now. Toscano. Nice looking pass. Steinman. In the perfect position to read it. Really nice ball. Ya Looked ampun. as though he might be onto something, but his timing left a bit to be desired. Yeah, that's frustrating, because he's just been too impatient there. He doesn't need to make his movement quite so early. Playing with purpose and control. Skornya udah berapa sekarang? Timor Leste. That's excellent defending following the cross. Now this could really lift spirit. Tidak dong, jangan. His job getting the touch. Goblok penaltinya. Di blok penaltinya. Waduh. A chance then for the respective managers. Oke, itu dia. Press their charges. It is half time here. Babak pertama. And we're focusing on him for a reason. 1-0 Indo Stuart. tertinggal. Plenty Oke. of question. The teams are ready to have a go at each other again as the second half commences. Rizky Eka, come on. Rizky Eka. Tuh. Steinman. O'Shea. Chance to do damage. It needs an accurate cross. An astute piece of defending. Astaga, Parson. High up the pitch. Well, beating his opponent, Nice. but a good Silakan position banget. teeing up. Come on. Ilhamuddin. Yo, There's been so much speculation in terms of whether the transfer would go ahead, but it will go ahead, Stuart. Well, he seems happy about the move based on the interviews, talking about how he wants to finish his career at the club. Seems like a shrewd bit of business to me. Read it magnificently and intercepted. Well, you've got to classify that as a Aduh. attempt. A long way wide. habisnya dia selalu umpan terus. Penasaran pemain Timor Leste ada nggak di mood ini? Kayaknya belum ada sih. Sorry saya hujat timnas dikit karena federasinya blok. Steinman. Awi Mangkualam. Well, when you sit off like this, you invite pressure. Could cross it in here. Angkat Asnawi. Yakob di sana. Bentar kita ganti pemain dulu dah. Rukawa masuk dah ya. Rukawa. Kemudian Sutanto juga sabi sih. Well, he had the scent of a hat-trick in his nostrils, but not this time. Well, he keeps getting into good positions.
Bang, Persebaya tanggal 1 Februari, Bang. Bang, Persija ganti pelatih. Siapa sekarang pelatih Persija? Ayo, yang belum like live streamingnya, yuk di like dulu yuk. Ayo tembuskan 100 likes, terima kasih. O'Shea. Getting the ball forward. Tidak. Kebobolan. Ya, padahal pengen clean sheet tadi nih. Kelahan. Well, here we can see it again. Look at the way he glides past the defender to create space for himself. But when he shoots, I expect him to go across the goalkeeper. He should never beat the goalkeeper inside that near post. That's not good keeping. Well, back underway as we reflect on Oke, the Marukawa. what's made it 2-1. Is it going to end up being productive for them? Paham? Chance to play it in. Angkat, bro. And he did what he had to do defensively. Yakob. Beuh, hat-trick ya? Hat-trick, bro, Yakob Sayuri. Gila. Waduh. Well, here's the replay, and it has been coming. They've played some great football in this game, and they fully deserve this goal. So back underway. Gak nonton, bro. Gak nonton timnas karena lagi live sekarang. And into the last 20 minutes. Tadi tidak nonton. Oke, Asnawi Mangkualam. Pasti. 4-3-1. Bakri. SGK. Angkat ke depan ada Asnawi di sana. Rashid lagi. Marukawa coba syuting dari jarak yang cukup jauh tadi. A lot of ground to cover. Splendid save. He's driven in the corner. Very effective clearance. Arhan. Tanto. Inability Ano? to keep hold of the ball there. Brown. Steinman. An incisive pass. And he's through. Wih, lengket di tangannya Rumakik. Simple for the keeper. Well, he's made a real mess of that, hasn't he? What a chance that was. Great pressure to win the ball back. Almost at full time. And I'll tell you what, playing away from their home patch has been a pleasant experience for them, Stuart. Well, I think the scoreline reflects the difference between Bentar, saya ganti lagi satu nih. Oh, coba mainkan ini kali ya. Barbosa. the two teams. For most of the game, they've dictated the play and they've created some really good chances. I think it's been an excellent performance. Tremendous Nah, challenge. kemudian, oke, good. Tanto Tan, Rashid Bakri, Yakob Sayuri, kasih ke Marukawa. Marukawa coba syuting dan Rashid Bakri 4-1 PSM. Luar biasa.
Widih. Ada harapan ya di pertandingan pertama, gede banget skornya. Hei, ngapain ada e-football di situ, oi? Kok papan iklannya ada e-football? Oke, Rizky ke out dan kita masukkan pemain muda kita si Barbosa, pemain asal Brasil. Well, if there were any lingering doubts about the outcome, surely they now have been removed. Steinman. Tano, It's a nice looking ball. Still dangerous. Rashid. Well, it came to nothing in the end. Oke, Ilhamuddin kawan, Ilham. Attacking Yo, aduh. Nah, Sutanto tan. Blok cuy. Kosa, balik lagi Sutanto. Maruk, ya ampun. work to thwart the danger. Kawat tadi. Ilham. Kalah dong dia. Oke. Aduh. Padahal masih bisa serangan tuh. Football. Gak usah di football situ. Ngecewakan. And a vital 3 points. Another win next time out, and they'll be in a great position. Bang, coba duetkan Marukawa sama William Pulim bang. DM-nya 1. Oh iya, bisa. Di football kan sponsor game untuk AFC. Iya, cuman aduh. Itu game kemana sekarang itu? Nggak jelas nasibnya dah. Shot 3 on target ya. 16 shot 3 untuk Brisbane Roar. Tapi SM kalau kita lihat dari shootingnya 9 on target. Pending lumayan bagus juga si Rumakek tadi. Seperti 2 save. Man of the match sudah jelas Yakob Sayuri. Ya gol cuy. Pertandingan pertama, jadi kita hadir dulu post match interview. Ayo yang belum like live streamnya yo, di like dulu yo. Bantu tembuskan 100 likes. Terima kasih. Striker asing bang. Iya, Canatik mau dibeli tadi, cuman kita nggak cukup duit. Bang jangan lupa sholat isya. Udah bro. Live tadi udah. Sudah. Udah jam 8 di sini. Jam 9 bahkan. Kalau di Wita ya, kalian kan masih di web, jadi mungkin baru sholat isya. Pancar, halo. Indonesia versus Timor Leste bang. Iya bro. Indonesia tertinggal sepertinya kan. Sayang sekali memang. We work hard. Thank you, thank you. Ini sih post matchnya lebih mana ya, diperbaharui dikit lah. Udah bosan saya liatnya. Apa kayak gitu yang lebih baru scene-nya? Fahri. Lon aja lon. Hasim Kipu terjual. Oke, udah setuju ya, deal. Tetap. Kemudian tapi sama aja bakal pindah dia nanti, bisa transfer ke depan itu nanti musim ketiga berarti doi. Wah, ini nih yang susah nih. Oh iya, kita satu grup sama Al Ittihad ya. Yang paling berat kayaknya nih. Tapi enggak, dia menang. Kirain dia kalah cuy. Oke. Bahaya ini.
Iqbal Alguza. Oh, ini dia Iqbal ya. Kita lihat berapa dia punya rating. Bentar, di sini Timor Leste ya. Timor Leste coba kita lihat. Ada nggak? Indonesia, Itali. Kok kagak ada, boy. Kagak ada. Yo, press conference. Oh, thanks, guys. We're going to get started with the questions any minute now. Tuh, Al Ittihad. All right, that's all we have time for. Thank you very Oke, much. thank you. Di country atau region? Oh, oke. Pak region ya? Coba teh. Oh, ini ada nih. Oh iya, di sini ternyata ya. Kagak ada pemain. Gak ada kan? Cari. Gak ada player ditemukan. Oke, kita gas menghadapi Al Ittihad dan kali ini kita main home. Kita coba dengan formasi 4-3-3. 4-3-3. False 9 mungkin ya. 9 tapi saya bakal jadi kita duetkan coba William Plume dengan Marukawa. Kemudian ini striker tetap ya. Hit. Oke. Kali ini kita mainkan Priska Wamsiwor. Kemudian untuk strikernya coba Ferdinand Sinaga. Dan untuk di bench itu saya bakal bawa Marinus Hilmansyah. Saya kasih dah ya Hilmansyah juga. Pasti ganti Aaron Gutawa, Elkan Bagot masih tetap main. Pratama Arhan juga sama. Di DM kita saya kasih ke Arfan ya. Aja dulu. Pasti ada center back. Hashim Kipu 58 Abdurrahman aja sih ini. Kasih Saldi dulu dah.
Itu aja. Here we go. Oke, ini dia. Hadapi Al Ittihad. Harus saya ambil minum lagi. Hello everyone, the weather forecasters promised us a very pleasant day for football, and that's exactly what we've got. I'm Derek Ray, and sitting alongside me, ready to provide all the technical and tactical analysis, is Stuart Robson. And what we've got coming up for you is group stage action from the Cup. It's Salzburg, and they face Al Ittihad. Well, Derek, both teams played really well last time out, but something has to give here today. I'm looking forward to this one. It should be a great contest. And this is the initial 11 for the visitors today. Well, although we have it down as a 4-5-1, it's actually more likely to be a 4-2-3-1. They play with two holding midfield players, a number 10 and two wingers. The system has a nice balance to it. And the game begins. Oke, kita mulai kick off babak pertama. Loh, mainnya dia Andi Matalata. Abdurrahman. Widih, ada Abdurrahman juga di sini, boy. Sama-sama ada Abdurrahman. Naik KT. Yo ampun, kuat banget Ittihad. Opportunity to deliver the cross. Abdurrahman cuy, Asnawi emang ke alam, bagus banget. Nah, And he did well to cut it out. Om Siwor. Kasih lari lagi. Astaga, intercept yang cukup baik dari Ziyad tadi. Coronado. Berbahaya, Bung. Oke. Dan Prim kasih ke Saldi. Lari Saldi. Chance to attack using width. Angkat ke tengah. Siapa di sana dan oh, Taize Marukawa. Good job. Saya suka sekali umpannya tadi dan kebetulan memang pemain PSM tadi cukup banyak di depan itu yang siap menyambut umpan dari Saldi. Kena kiper sih, tapi jaraknya memang cukup dekat jadi tetap aja bolanya masuk. Tuh, kena. Oh, betis ya. Betis cuy. Ya, Abdurrahman memang ada dua di PSM. So underway again here. Coronado, The score. Maki. He's protecting it well. Ahmed Hegazi. Higazi. And Ahmadi. Yusufu Niang. Waduh, bagus banget ya kan. Iya, pelanggaran. The best challenge, free kick. Pelanggaran loh. Ya, Promising. Pishi. It's time to play it over. Wah,
Yo ampun, bahaya sekali permainan Etihad. Ronaldo nembak burung. Marukawa jangan sering dimainin kalau lagi on fire, ntar bayar bonus. Iya emang ada bonusnya juga tuh si Marukawa. Yo silakan yang belum like live streamingnya di like dulu ya. Oke, yuk. Nah, Ansyah, Ferdinand Sinaga, Ali Mangkualam, Inan. Well, the counter chance looks very real. There's so many possibilities, but it didn't happen for them. El Ahmadi. Hegazi. Oh, he's given it away. Al-Bishi. Good vision. Can he get onto this? He knew he had to make the tackle and did. Oh, let's go. Arhan. Saldi. Waduh, Saldi lagi Arhan. Benar tadi. Out bang, out lah please. Out, yo. Cross is very much Albish. looking pass. Over the touchline for a throw-in. Oke, pertama Arhan, Saldi. Ferdinand Sinaga. Marukawa. Nah, There wasn't much kenapa lagi set? Yo, offside. could have been in business. Ya, sarung tangan Hilmansyah kayak gitu aja, nggak usah diganti. Mantap, Klim dan Marukawa duet. Coy, ini kayaknya baru pertama kali kita duetkan dia. Marukawa sama Klim. Well, half-time Okay. coming up shortly and the home side on top. Stuart, interested to get your critique. Well, they've worked hard. Aduh, aduh, Hilmansyah. By the keeper. Well, what more can you say? That's goalkeeping at its very best. Who's going to get on the end of it? Struggled to get it away properly. Something to Oke, Albish, ya ampun. using his body to good effect. That's a routine take. Ah, And given away. Will it happen for them? kapan Witan bang? And dispossessed. Oke, Saldi. This might be ideal for the counter. Will it be sufficiently Iwo. indicative? Coba shooting dan Good timing stop to make sure the threat came to nothing. tuh. He's driven in the corner. Not the best clearance. Om Siwor. Nice, Aaron Gutsawa. Ah, maksudnya tadi ke Ferdinand Sinaga. Fortunately, Namun gagal saudara-saudara. Ronaldo. Corona. Al-Bishi. Oh, a lovely ball. Resahkan sekali Corona itu. Ya, ya sorry. Aduh. He's given us away. Ya ampun, astaga, salah saya tadi. Tekan X tadi, Pak. Aduh. Satu sama dong. Refleks tadi ketekan X. Harusnya saya mau kotak tadi, Pak. Untuk bolanya dibuang aja ke tengah ya, ke depan. You can see it was Malah di X. finish in the end, but you still have to be Oh ampun. keep your composure and finish it off, and that's exactly what he did.
Sial. Udah kebobolan kita. Abdurrahman Al-Obud. So in business once more on the back of that very important equaliser. 1-1. Panik tadi ketekan X. Comes to an end. Well, he's been the standout for his side so far, don't you think, Stuart? Well, it was a Keren juga real face ini, Abdurrahman Al-Obud. certainly changes the complexion of the game. Oke, menit 45 mereka berhasil membalas dan ya masih ada peluang. Oke. The teams are ready Kita mulai lagi. to each other Di babak kedua. as the second half commences. Aldi. And moving the ball nicely. Dan di sini angkat ke depan ada Marukawa di sana. Marukawa lagi coba syuting dan Marukawa. 2-1 bro. Haisei Marukawa. Cepat banget di babak kedua langsung cetak gol. Well, here's the replay. The pass over the top has just the right amount of pace on it. Ketika Pratamaran sudah penetrasi ke kotak penalti lawan langsung ketar-ketir. Paling bagus tuh umpan-umpan crossingnya sih. Arhan kan di left back ya. Itu saya paling suka kalau dia ngasih umpan-umpan crossing ke tengah. Ya walaupun pemain timnas tidak terlalu So the ball unggul dalam bola udara ya, tapi lihat bola dari Arhan itu keren banget. Ronaldo, Ahmadi, Oh, he's given it away. oke, Coronado lagi. Malki. Ronaldo. Could he be able to trouble them here? Tuh, bagus. Can they get in behind them? Tidak. Oke, Hilmansyah. Arfan, dikasih ke Marukawa. Kasih lari tuh, Wamsi War. Passing it through. Enggak bang, Saldi. Bagus banget, Saldi. Let's go. 3-1 PSM. 2 in front here. Cepat banget serangan balik dari PSM. Pertahanan Timor Leste bersih banget. Wah, bagus berarti mainnya Timor Leste. So quick to break out from their defensive positions, and then through on goal, he just goes for power and smashes it past the keeper. There's no stopping that. What a great finish. Halo Aji fans Idol Group. Welcome bro. Gak apa-apa. Ini juga masih ada 40 menit kok waktu Subaton tuh. Cukup lama ya. Ronaldo, Ahmadi. Oh, Ronaldo. Rahman. And Ahmadi. Egazi. Al-Malki. Giving it away. Well, the hosts, as you can see, haven't enjoyed the majority of possession. Ya ampun. What they've done with it has been really good, and they'll be happy with the way the game is being played at the moment. They Tidak. Tidak. Oh, Hilmansyah bagus. Oke, Erwin Gutawa. Something to worry about here. Good looking ball. Arfan. Oke, nice. Marukawa. Well, that was a top save. I can't believe that didn't. Good job. And he's in. Masuklah. Kita bantai Itihad nih. No way back from this now. 4-1. Ntar ganti pemain dulu dah ya. Ganti pemain dulu. Santo kayaknya boleh dah ya. Santo kita ganti dulu si 95 aja. Kita kasih Kem Sutantonya. Kemudian untuk Asnawi itu Erin Gutawa kita kan. Sama Abdurrahman boleh dah. Itu aja dulu.
Menang lagi pertandingan kedua. Wah, ini saya nggak nyangka nih. Menang lawan Etihad. Well, here's the replay, and just look how quickly they break forward once they win the ball back. And once he gets onto it, he just smashes it past the keeper with great technique. What an emphatic finish that is. Win 4-1 adalah pembantaian yang sangat luar biasa. Yoi. Saya juga mau ikutan komen dah supaya dapat poin juga. It has been one-sided, but they deserve the plaudits for the fact that they've kept going and going. El Ahmadi. Yusufu Niakate. Ronaldo. Al-Bishi. Now possibilities in the centre. And now they have the ball. Saldi. Ayo Mas Saldi. Tahan. Well, the Angkat. counter Ya chance ampun. looks very real. Nah. Rian Sinaga. Saldi lagi cuy. Cepat sekali Saldi, come on. Saldi. Bagus banget Priska Wamsior. Baik sekali Saldi ya. Easier finish. 5-1. Well, just look at the defending here. They've made it so easy for him in the end. That's just not Cakep good sih. enough. Lagi. It's a massive lead, and it's very hard to imagine them losing it now. A quarter of an hour remaining here. Baru 8 poin saya. Ronaldo. Baru fase grup bro ini ACL. Belum apa-apa memang. Baru fase grup pertandingan kedua juga ini. Pasti kita lolos sih. Well, he's lost Good. the ball. Oke, Arfan maksudnya. Kawa kasih lari ke Priska Wamsior, kasih ke tengah ada Rian Sinaga. Angkat, ya offside itu bang, offside. Ya ampun. Maybe moved too early. Offside. Halo bro. Anda nggak nyesel masukin Saldi ke transfer list? Enggak sih, memang Saldi juga lumayan, cuman udah ini, udah apa tuh namanya? Udah nggak bisa nambah lagi juga ratingnya sih. Lagian kita ada si Barbosa juga kan, bisa di LW juga tuh dia. El Ahmadi. Kalau nggak jadi dipinjem, ya emang udah nggak jadi sih karena emang bertahan 1 musim lagi dia di sini. It's with Romarinho. Rahman, Dahuksanoiti. A lot of green space to run into. Ya ampun, Of the referee, that is a penalty. penalti. Avoided a booking, but the complaints continue. And I can understand why. I think it's a poor foul. It Bentar, should be- kena nggak sih kakinya? Bola dong itu. Time for a change Kok then. penalti? Dilihat nggak sih replaynya? Udah nggak bisa. And there it is, perfectly executed. Ya, mereka dapat gol penalti.
Saldi. Oh ampun. Kita ganti dulu lah, masih ada satu kayaknya bisa kita ganti nih. Zed Bakri masuk ya. And after that fantastic effort, Oke, Markawa dulu Anda Markawa. Gol berkelas Ricky Kambuaya. Wah, tuh kan mantap kan Kambuaya. Kambuaya emang itu sebenarnya emang kurang disorot dia. well, we are going to have a decent amount of stoppage. Rashid itu pemain baru masuk, Rashid. And he did so well Yes. to move across and deal with the danger. Kalian nonton di mana sih? Oh, Indosiar ya. Who's going to get on the end of it? Ada di video nggak sih They haven't overcome all the difficulties. untuk pertandingan timnas ini? Here, options available. Waduh. There it is, the final whistle, and the fans will be leaving the stadium with smiles on their faces. Oke, untungnya kali ini kita menang lawan Ittihad. The perfect start. Entah karena Ittihadnya melemah atau karena skuadnya PSM udah ada peningkatan nih. Knockout stages. Well, there's a good reason why we're highlighting him. Really dominant in attack. And Memang beda ya kalau di sebelah lawan Ittihad kalah mulu. That was impressive. Not just Kayaknya di sebelah ultimate kan. play. He was excellent. Kalau ini legendary sih, jadi mungkin memang lebih sulit di sebelah. Gak ngotak sih kalau ultimate sekarang ah. Nyebelin banget. Oke, itu dia untuk pertandingan kita kali ini. Menghadapi Ittihad, kita menang 5-2, besar juga cuy. Sebenarnya Ittihad punya possession lebih unggul, punya shot lebih unggul juga. Tapi kalau kita lihat di sini shotnya mereka itu ada mereka bahkan 7 on target juga, besar berarti ya. Kita juga total 7 shot bagus banget. On targetnya ada 7 bahkan. Tapi kalau kita lihat dari segi save nih, kita memang Hilmansyah bagus nih 5 save, sementara kipernya Ittihad cuma 2 doang. Bagus main Ittihad juga, cuman PSM lebih oke di sisi kiper juga, ada cukup banyak save. Dan Saldi menjadi man of the match, 2 assist 1 gol. Om Sior 1 assist, gol juga. Oke, Saldi. Apakah Doi bakal bikin saya menyesal? Kipernya cedera, diganti Timor. Oh. Ya, Mas Aldi. Nah, ini dia. Untuk pertandingan pertama kita. Gini. Oke, kita tetap aja Firmansyah dipinjam. Barbosa ada tawaran juga. Dipinjam aja bang, nggak usah di. Kita save dulu ya. Kita lihat juga dulu untuk PSMS Medan. Bentar, tim dari Liga 2 promosi Persis Solo, PSMS Medan sama Dewa ya. Menarik nih ada tim dari Liga 2. Oke, kita lihat dulu sementara dah. Untuk posisi di fase grupnya ACL. Kita lihat tim Liga Indo juga. PSM ini sempurna ya, 6 poin untuk 2 pertandingan. Kemudian ada tim lain Persib Bandung juga. Oke, 3 poin lumayan lah. Persib posisi kedua, Bayangkara posisi ketiga ya. 1 imbang 1 kalah. Ada lagi nggak? Bali, woi, Bali 4 poin bro, posisi pertama sementara. Bagus sekali, tentu saja saya mendukung tim dari Indonesia pastinya. Ayo, lawan Persik. Pertandingan pertama kita di BR Liga 1. Nah, ada juga lawan Dewa nih pertandingan kedua. Dan ini udah masuk match ketiga ACL. Padat juga jadwalnya di sini. Oke. Well, thank you all for joining us. All right, take questions now. Dia BR Liga 1 akan dimulai.
Saya lupa mulu komen deh. Poin bang, udah bisa 9 poin kah? Atau 10 lah paling enggak. Poin saya berapa? 9. Ayo, mana Streamlabs? Udah 10 bro, mantap sekali. Okay, guys, thank you. End of questions. Thanks now. Ya ampun. Susah banget dapat poin. Oke, BR Liga 1 berarti kita harus ganti scoreboard dulu ke BRLI. Oke. Persik. Dan di sini ya untuk match pertama saya mau mainkan pemain muda juga ini di Edgar Amping ya di enggak. Nggak apa-apa ya, di right back. Kemudian Abdurrahman saya mainkan ganti arahan pertama dulu. Center back kita juga mainkan Tawat. Rusty nggak apa-apa kita starter ya. Rumaki juga starter. Elkan naikin Fahri kali ya, turun Fahri aja sih. Abdurrahman. Fajar Andika masuk. Saldi bawa mana nih Barbosa. Marinus Manewar juga saya bawa aja. Main dulu ya Marinus. Ferdinand nggak usah dulu. Coba center back. Aduh, udah ada center back. Firmansyah boleh. Firmansyah nggak usah. Naikin Zulkifli kali. Kau juga naikin Tama aja deh. Mas Tama. Oke, ini aja untuk line up-nya. Here we go, kita play. Wis. Oke. Bentar ya. Hi everyone, it is an absolutely splendid day for football and we're looking forward to the game. I'm Derek Ray, sitting alongside me, ready to provide all the technical and tactical analysis, is Stuart Robson. And you can really sense the anticipation in the crowd ahead of kickoff with their respective league seasons about to get underway. Stuart, how do you see this one going? Well, the atmosphere is incredible inside the stadium, Derek. There's a real sense of optimism amongst the fans about the new season and what it might bring. It's been a long wait, but hopefully we get a great game to kick their campaigns off. This is how the visitors will set up today. Well, it's the basic 4-4-2 formation, but played well it can be really effective. And key to its success are the wide midfield players. They have to be fit, they need to be able to run with the ball, and they need to double up with their fullbacks. It's a really tough role for them. Oke, ini dia.
Kita mulai kick off babak pertama antar PSM Makassar versus Persik Kediri. Peri Liga 1 Indonesia. Aga Satrio, Jordan. Oh, Can do better in terms of the pass. Harun Gutawa, Rusty, Rashid Bakri. Oke, Marinus Manewa. They're making considerable progress. Ryan Fluim coba syuting. Good timing stop to make sure the threat came to nothing. Waalaikumsalam Muhammad Viansena. Selamat malam juga. Let's see about the delivery. Struggle to get it away properly. Newar. Aduh, Could be troublesome. shit. Superb block. Masuk bro. Ya ampun. By very much. Hampir saja. Arhan terlalu OP, kipernya bunuh diri. Gol cantik dari lemparan cantik Arhan. Comeback Israel. Mantap sekali. Moga-moga timnas menang sih. Flag has gone up. Mau kado. Bang, emang ya di FIFA 22 ada Liga 1? Ada bro, tapi pakai mod. Teramping. Dan Tiga Sutanto Tan. Ah, lari Ilhamuddin. Offside ternyata bro. Position is offside, and he's bound to be a bit disappointed. He's actually made his run before his teammate had control of the ball, and that's why it's offside. Successfully cut out. Harun Gutawa. Abdul Rahman. Yo, salah bang. Nah, Abdul Rahman. Marinus. Rizky Eka. Rizky Eka coba syuting. Rizky Eka. Ya. Yes, masuk akhirnya. Satu gol PSM. Bang, gua punya FIFA 22 tapi nggak ada Liga 1. Ya karena nggak pakai mod bro. Makanya nggak ada Liga 1. All he has to do is make the right connection. It's a lovely goal. Tendangan mengangkasa part 10 Dewangga. Emang doyan banget dah sih. Dewangga itu tendangannya spesialis ke langit ketujuh ya. So underway again here. Agak sekarang. Nil the score. Sudah. You can sense the threat is there. Oke. Oh ya ampun. They were very patient, but they no longer have the ball. And fed forwards. Dangerous looking attack. Eh, Well clattered away. Marinus coba. Bagus banget di luar kotak penalti, bro. Two-goal Christendam. And the lead fully merited. Marinus Manewar. Oh keren sih tendangannya, datar kayak gitu cuy. Mantap banget. Well, here it is again, and the way they've been playing, that was all Lihat tendangan kaki kanannya cuy. certainly been piling on. Di luar kotak penalti dan langsung menjebol gawang. Semangat bang. Ya, Bung Kikal, waalaikumsalam. Membadut juga akhirnya Timur.
Orang mana bang? Makassar. Oke, Bagaskara, Jordan, Yuda, Aga Satrio, Mokado. Well, it was close and it is offside. The assistant Offside ya? absolutely right. Trusty. Frosty. Aduh, Really good challenge. Nah, Poor pass. Rashid Bakri, No real pressure. Teramping, Arthur Felix. What a perfect ball now. How about this? Eh, Tremendous header, bahaya tuh tadi. but the goalkeeper was there. Harun Gutsawa, Rashid Bakri. Nah, Marinus, lari lagi Mas Marinus. Can they take Coba, iya ampun. And they've won the ball back quickly. Excellent defending. Coba lagi Marinus, sekali lagi tendangannya. Kali ini nggak datar sih. Big stop. Oke, corner kick. Akhirnya pesta gol. Berapa gol sekarang? Berapa kosong? Did his job defensively. Rashid. Allowing their opponents to come onto them. Alert defending. Agil. What can they do from here? Has gone over the touchline for what will be a throw-in. Semua itu butuh proses. Di babak pertama boleh ketinggalan, di babak kedua Timnas justru membalikkan skor. Waduh. Jadi bapuk ya pertahanan Timor Leste babak kedua. No. Ya ampun. Pakai So much better from there. Frosty. Oh, it comes to nothing in the end. Really should have made more of that. Well, we're highlighting him for a reason, Stuart. He's putting in a really authoritative Walaupun di performance. finalnya terbantai Thailand bang, jadi runner up lagi. Get shots away has been Ya excellent. AFF kan. The only surprise is just Sayang banget emang. Terbantai. And so it is, the first half story has been written. Well, he's been the standout. Dua pemain Timur on goal. Don't you think, Stuart? well, what an outstanding first half he had. He took his goal well, his movement was exceptional, and his link-up play was really impressive. But Ya udah 2-0 cuy. Kita gas lagi aja ke. Oh, Persib ketemu Persis Solo nih. Mana tuh kemarin yang request Persis Solo? Ready to have a go at each other again. Itu udah main tuh. Second half commences. Tutan Hamudin. Rashid Bakri. They do pass the ball with authority. Marinus. Well, it was a good-looking sequence, but it comes to an end. 4-1 Bang Indo. Wih, mantap. Waduh, tidak. Could it be? Could reduce the deficit Ya ampun, saya pikir dia bakal for them, despite the adversity they suffered earlier. umpan pak, pas, tapi malah diangkat bolanya cuy, lihat. and it's all about the pace on the counter. Saya udah sengaja melakukan tackle di situ ya untuk memblok sebenarnya The space he has. umpannya, blok umpannya, tapi ternyata diangkat cuy. Ketipu aing. Striker Indonesia masih banyak PR nih. Oh iya, kalau striker memang dari dulu sih kita. Striker So on with the match. Bang greget. 2-1 is the scoreline.
Gak ada yang bisa jadi target man. Ada, cuman masih kurang. Ya ampun. Nggak bagus. Ezra juga target man bisa. Nggak dapat aja mainnya kemarin pas di AFF. Good technique displayed. Can they get it behind them? Oh, surely. Well, the threat was very real. Marvellous defending. Jordan. This might be the perfect counter-attacking opportunity. Do they have the guile to open up the defence? Yo ampun. Well, the cross was acceptable, but no one there to thump it home. Jordan lagi cuy, Agil. Tidak. Jangan sampai di Rashid Bakri. Tantutan. El Pluim. Oke, Marinos Manewa. Balik lagi. Rashid Bakri. Lari Rizky Eka. Tengah bro. Shot. Bagus banget. Press ya. Terbaik memang kapten kita walaupun usianya udah nggak muda lagi ya, tapi Well, here we musim kedua ini masih cukup OP doi. to find the perfect cutback, and the movement is good, making for a comfortable finish. It's a really great goal. Well, they have elected to go to the bench at this stage of the game. Pergantian pemain. So back underway at 3-1. Jordan. Kagak Satrio. Well, they're moving the ball neatly enough. Just looking for that decisive pass. Well, he went strongly into the challenge, and the result is a throw-in. Persis Solo. Strong pass. Chance to cross. Yuda. Well, attacking possibilities, but nothing comes of it. Edgar Amping. Rashid Bakri. Nah, Rizky Eka. Let's see about the cross. Will they profit from this situation? Well, far from the ideal pass. Ibrahim. Just 20 minutes remaining now. Agil Munawar. Oh, this is looking promising. Just played into the centre. An effective clearance. Excellent first touch under the circumstances there. Has a go. Hey, rumah kick. Good save. Reaction. Ya, Persis Solo. Oh, di real life memang. Kalau di sini sih Persis Solo sama Dewa United yang ke promosi BRI Liga 1. They will now make Rans use nggak of masuk the di sini. substitutes bench. Di universe ini ya. Let's see about the delivery. The keeper making sure that there were no Makik. scraps to feed on for the attackers. Dapat di sana Rizky Eka, dapat Rizky Eka. Just Ya ampun. 15 minutes remaining. Ntar kita ganti pemain dulu dah. Istirahatkan aja kaptennya. Rian Firmansyah masuk, kemudian Marinus juga kita istirahatkan, masukkan Yakob Sayuri. Rizky Eka mainkan Barbosa ini. Susah. Really a very poor ball. Ya ampun umpannya. Beuh. They crossed the touchline. Parah sih. Throw in here. Oke, masuk. Well, on the cusp of the final whistle, and the home side really prospering today. Stuart, interested to get your take.
Well, they've been much the better side up to now. Some of their approach play has been excellent. They just need to control possession for these final few minutes to cap off a really good display. Superb defensive judgment. Ilhamuddin. The attack. Oh, Ilham. Opportunity it is. Yuk, lu diliatin. Barbosa ngapain tadi? Tutan, diliatin aja dong tadi. Ya ampun. Well read to win possession. Nice. Ren Gutawa. Ken Firmansyah. Nah, Yakob Sayuri akhirnya. Itu dong. More or less guaranteed now. Itu dong Yakob. Come on. Well, let's see this again. The vision to play this through ball is superb, and his movement's so clever. Once he gets onto it, there's only one thought in his head: smash it as hard as possible. What a good goal. Not too much defending going on in the grand scheme of things. 4-1. Oke, Makado. Well, taking into account all the stoppages, 2 minutes to be added on. Paga Satrio. Could be troublesome. Akil Munawar. Oke, itu dia full time 4-1, 3 poin pertama kita di BRI Liga 1 untuk musim kedua. No complaints from Good job. Well, it's a good result to start the campaign. Saya lupa lagi komen. Important to get off to a quick start. A few of them seem Cari poin, cari poin. game, you have to say, but overall it was a good performance and will give them confidence going into the next match. Well, he often cuts the figure of a thinking person's footballer, and Stuart, he's thought his way throughout this match. Well, he gave that back line a torrid time, didn't he? He was far too sharp for them, always looking to play on the shoulder, took his goals well too. Lihat Marius Manewar 24 ya, Pluim 1762, Yakob Sayuri 89. It's still alive. Kalau kita lihat dari possession kita kalah sih, shot menang, dan man of the match ini adalah si kapten kita tuh, 2 gol. Kemudian kita hadiri dulu post match interviewnya karena pertandingan pertama BRI Liga 1. Hi, just a couple of questions for you. Terus Bang Paulo Gali siapa tahu ada. Pemainnya apa tuh? Pemain Timur Leste. Bawa pulang kembali Ezra Walian Bang. Ezra ada di series Persib, jadi nggak bakal saya bawa kembali ke sini. Ya series Persib 2000 itu. dari Hem. Pesan, semangat Bang. Thank you Hem, 2000 rupiahnya, kaget saya. Thank you, terima kasih. Respect. Kalau di Persib, Ezra Walian dia dibeli sama Sheffield United. Jadi lagi berbahagia Ezra sekarang main di salah satu tim papan atas juga kan. Maksudnya bagi pemain Indonesia itu Sheffield United udah tim papan atas lah di Inggris sana. Memang dia klub papan bawah kalau di Premier League ya, tim promosi juga. Cuman udah gede banget itu bisa main di antara Championship sama di Premier League. Udah bagus banget untuk Ezra. Gila sekali malah. Apa nih, Dewa United? Fitra Yuda ya. 400 kali Sabi ya. Kasih dulu dah. Belanja 400. Jangan dia mandul. Kaget Bang saya. Dari semangat Bang.
400.000 boy. Amit. $230 doang. $100 berarti kita coba. Man of the match menurut saya pantas didapatkan Syahrul Trisna karena berhasil mematahkan tendangan penalti pemain Timor Leste. Oh, kipernya ya. Kalau saja tadi gol mungkin hasil akhir bakal beda. Ya udahlah, nggak apa-apa, siapa aja dah. Sama kali ini. Nambah duit dikit dia. Mungkin dia. Itu ya, dia Gitra Yuda bakal hengkang ke Dewa United setelah bursa transfer dibuka. Dan kita lihat pertandingan berikutnya ini ada ACL lagi. Itu kita bakal lawan Dewa. Tapi karena waktu Subaton sisa 2 menit, kita save aja dulu. Dan dengan sisa waktu ini ya, saya bakal cek poin dulu. Kecuali kalau nambah. Kalau ada yang nambah waktunya, kita lanjut lagi. Jadi kita bakal cek poin dulu ya sebelum kita akhiri. Karena tinggal 1 menit 30 detik. Sebentar, saya lihat poinnya. Oke, ini dia untuk poin pertama masih dipegang oleh Nicky Yori. Udah tembus 500 poin ternyata ya. Udah tembus 500 poin nih. Orang pertama yang tembus 500 poin. Kemudian ada posisi kedua Nurholifa Iva 500 poin juga. Kemudian ada Ibnu Kurniawan posisi ketiga. Yafi keempat. Wawa 37 ke-5. Muhammad Irfan ke-6. Ke-7 Muhdafin. Kemudian ke-8 Raja 9. Muhammad Zongli Miko 10, Haifaro dan Nightbot 11. Waduh, Nightbot. Mana sih Anda? Nanti saya bakal hapus Nightbot. Pokoknya intinya ke-12 itu Ahmad Riyadi ya posisinya, karena ini posisi Nightbot nggak ada sebenarnya. 13 ada Angkinalan, 14 Beni, dan 15 ada Firzas, dan 16 masih diisi oleh Tok Aba Gaming yang sedang berjuang ya, Tok Aba Gaming. Berikan semangat kepada Tok Aba Gaming. Karena poinnya masih 70 cuy. Berikan semangat supaya dia semangat itu. Siapa tahu dia bisa juara 1 nanti ya. Lumayan. Buat nambah-nambah beli motor mungkin ya. Tokaba Gaming kan. Kalau nggak salah Tokaba Gaming mau beli motor tuh. Oke. Itu dia bro. Dan 6 detik, 5 detik, 4, 3, 2, 1. Selesai sudah untuk live streaming malam ini karena waktu Subaton juga udah habis. Jadi terima kasih banyak semuanya untuk kalian yang udah nonton, yang udah like juga live streamingnya. Thank you banget cuy. Karena ya tanpa kalian ya channel ini sepi. Oke, jadi terima kasih banyak semuanya ya. Dan saya istirahat dulu. Besok kita ketemu lagi live streaming Persib Bandung seperti biasa siang hari jam 1 atau jam 2 siang. Wita. Jadi sampai jumpa di live streaming ataupun video-video berikutnya. Bye bye.